Lani na okebya ingi na nao thao chatu manithie twende na kumanithia na kubundisia hilwa oima waku wa mwe kipindi ki kana kilungu ki kikukia kila wachu mwa kituta kwa kukondo wasio wa Nature Vital Clinic kana Nature Vital Wellness Center ongwa ndakitali na tio ngetwe na kewa anthi wa studio situ nongo mothocha ambeko okebya watinda ndakitali Atina nesa beti chewe. Nesa karibu. Good, asante. Na okethia mwithukise na musiaise wa Mtongo TV. Na inotho chatu ende na kwimanyisia imwe. Maundola melekela wima witu amwe. Tuino ndungi. Yeah. Wati manao ndo tukwikala nondu tanengiwe mitu ya nengwa siuma. Na tuombwa tandu tuyaombwa tanamu na tuyaombwa tamiti. Ndu mutibala wa meiye. Pauni botwa ikini wesi mundu ena movement bingi so nongina man aita kuikalata numuti wetela mbue binda mbua suo binda suo kabeyo bau ugeza kwithwa no mbue ko kube muti wosa kilaki pala ubandikite okay lakini mundu a little bit different. That's why we are here. Karibu sana. Daktari wa chumwa ni watu somethise yolo wa sukali ando wengi mameta akisukali wa kisukali na wati lo bando wesevi ando wengi mati wamena makuli ndo amasa atu endi ametoke niambie na ikulu thimwe mundu na endi alisa kima na wesevi ya mawasu make eigwa matema sio mawasu make eigwa nitamaimba twindo tundo tuile mapia mawasu make ndo kilia bala maimba kwazo sede maimbu ni mwe assign ya motambo kwa ende tubende akana ya motambo ko family yako makulu medha mema ingi of course tiso sungia kile kulyo na mabina maingi with ya andu mokete clinic kwitu masunge ka kwa ulaisi na itumanenga detailed answers ukethia neto utabia kilo waite wiwite uniki na kila kitumite na tuona kupeta ngo usumweni hata so mao kuimba kindu chambe chona na sekana circulation ni poor circulation ni poor hata yanda kame inland yo equate oxygen nondo oxygen isilanda kame through the blood cells ko yetha ye poor na nito na kwitha ipo yero ni maundu wangi mana yes Nature Vital madita miwile no tithita miwile na mundu tweet ya mundu musi kwake ni uona ithina ni mwao we don't have an answer mutu ine so kuona yes tuende ithini wa topic itu ya sukari. So now last time tunanene ya maundu melekele sukali kila kieta sukali ni chau sukali umaba sukali wekala mwini niki kila kitu mautabwa ni chau sukali uafektia mundu hata mawona nyo nimeba mundu kumanakana na sukali na tuona kubeta ngata but the big question is sukali nuboa. The answer is yes with capital letters. Munda kezo kukenga. Palingwa uwau utenda wayulwa mvi. Bribo. Okay? Nundu nature ndisi kingwa ndawa. Tuambili itabau. Okay? So ila tunanene ya maundu wa sukali ekata mbego kakarika kanini kondo wa musiaisi olo tusiaisi kanola withata naibo tunaisi sukali weta we ni chao kindu chambe sukali wo sukali kila kitu mawito sukali ni chao nondo munda isa sukali na kisiko nikelo mundu sukali wake wethi urone waingi ba okay ndo saja ukataba ukanyweta kiguo kana kikombe so sukali ni chao nanenge nganiengelekana na siati umundi the modern agriculture zina sinu mpingi muno nthuku ti undu mana bautene tene yukele nise udiana wekulia simako mekuya kana mbemba ila si abanda wata abanda mbemba imwe ikomya imbe si malangi papo malangi ma yellow mayo na mbemba isi ekia wakiswani ikesa obandwa season ila yatie nene thia yani kwa yes so kidha kiswa okay umundu kuyiswa izo si mbemba original okay yani live ya ina continuation ibinda yuko ina dayo ni kwetha na matunda mpaka miti ya kithekane taweta for example wala taenda kuwithia kwisi msitu wa ndumbu mbi ndula ndulwe simu mbingi ngomoa ndizo kwa musieta hata there are several wild mukiti davisi there are several wild to fruits try moyo muno actually lana endie China niendero so mesi bini wona thie simisia muthambo na kuliendi indi ndavisi kwa sitha cia thamie kuito kana kwethu ikadi China and this case they plant them in
thousands of acres moni maintain ya kindu wakithio lakini kuithita kithio mina kithio ni kusoma muno na kwithia tisi ta sungu now ila sindu icio kiesia the latter modern agriculture kila itunda yonthe yetha na season maembe metha na season yayo ya thele tukamana musimu wa maembe ni wekata matimo masungwa mababa yani kila tunda yonthe yulwa yombiwe ni ngai season what about today mevo with kila muthenya yembe kuma January baka January because of the modern agriculture where it's no longer about food, is about business it's no longer about our health, it's about money so pape mundu isi one year I can modify the actually is it GMO the genetically modified stuff now the moment kinu chetha kite natural kibikame a product it is no longer food but product. Na sindu imwe si highly processed products nikenda tumana bala sukali weka hata uma ku itunda zizo kasoko ni ite na season ni modern agriculture yendi yeko uchunguzi bandu scientifically improvise ko utazitu ikidia tunda thi mutho muno piuka sengenti ko yongela sukali na wathiki bandani kuthowe yembe withe ila ina ngati nduenda nenda ila ina sukali tena ti sukali ina sukali mwingi piu mwani ukona mundu ayete kala ikaima atlangite kitie akona yembe the number 1 ina fiber ina vitamins. Any fruit in the market that is genetically modified lacks these two basic things. There are no vitamins and there is no fiber in it. So what are we doing? We are storing a lot of sugars in our bodies. Tikia medito, tiende na kupambu sukali medito. Pancreas hivi kabano inoa. Nundu ziende na convert kila liwonde tuisa keletu. Kila liwonde tuisa convert into glucose in the body nikenda uabsorbiwe. Utilize we. Okay? Now, ila wona tekia sukali mwingi ula mwe utekwenda. No do you see it is a season na ina fiber na ina vitamins. Uba ikinuke kwa so ndeni wa mwe. What happens is sukali unondo mwindwe bandu bangi otwa cells yambia kuosa yikita kusto ndeni wa ndakame. Nondo buno bena chao tenda kumbia kusto. Okay? So it's a storage ni wonsoba ni wekia ni waete yembe waete chao kingi ni sungwa zizi tengi masungwa tene methangi kende masungwa metha chao methangi. What about today? Maingo ngi apple sietha si apple na sietha na season. What about today? They are all of apple wa mau kakali ukatema otlaka yapo imo aito udhiyo mamana karibu 10 kana 20. What about today? Ana na umemala malaili atatu kwa ndwala yumundu wina gift yako ya aito kwa kilo konde but now you look at it this way sindu ingi siye withwa na chemicals nondo ni endo thiso kwa mituke ni nukite nindo na kwikia mayu bandu na maithio mayeko ndu marona kwikwa and waise the yuthi wasua munanza ni thelo lakini ndini thine sa kwegwa ni chao kila kisembethetwe ba sindu mbingi ni kenda ikanangike siathi katika stores ya malu withia sina preservatives mbingi kana ndawa ikanangike nondo kwikwa lothia sara understand the concept is business here tithiki ya kiko kingi mini thitu to detoxify our bodies and at the same time to store a lot of unnecessary glucose sugars in our bodies so sukali walika mwene wethiba kila kindu cha lika mwene kitha na maundwele either kikutedie kana kikuaffect so either positive part of it or negative part of it now it starts yambia ku develop the negative sides negative side effects simwene nisiba sukali ni mwingi sukali ndio wengi ba mwene so the cells yona now where do we put this, where do we store these sugars nikena tu izomangana itu kwa data time sia kwikata we convert yosa sikitenda kameni tuiyo ni tokwisia tuiyo tu lakini umbu twende na kuwia ndakameni withia sasa akula atia tu convert ndwivo ni wote ende na kuongelonge uliona mundu komana kwa chabandu bamuka anywe kinyu anyache anange mayemo nyeche asante ni yatele tota muke mundu bayi zero to na weta ya kampuni tiwa anywe juice kana soda ndio makanya soda ni weba nengi soda di soda anywe juice na isio ayongela kuya chapati na mangange izo sio ndeni sugars chapati keki wito na chao tingano ngano yo mwene ni sukali
ondo musele na sukali ina kuyenda mumba brag ya mundu kwasia ndinu zache kesukali mwenye na ikyo eni mundu wa isa chapati na musele na ngima tabete siluzi on the no ndumeni siandegwe at the same now sukali uwe kiwandeni wanthakame keli tunamusia yese wa Mutongo TV what happens ni chao ni wambia mawonanyo mawonanyo mwe ni chao kuwambio wa na medho kuthala bina akita tuambite kuendea kwa olau ilole kwa ivinda yambe no kukule kana Nature Vital Wellness Center muita mawuta meba enda kulika na kana Nature Vital Wellness Center kana Nature Vital Clinics paingwa wo mataita ate wandu ngawe wakakona kwa ndakitali kiti sawa paingwa wo Nature Vital mataita maita kila wo wonde po ithio wa screen ya kana ithio wa TV ya kube na namba several make sure no akona ketha wene kulo ya ku private utenda ithisoma ke 7 ketha wena o maundu mako kwenda kwele senda kitali make sure no amukunia sibuna we thiathi busy ende ya na ukuna no kwisokosa na be matakitali yangi make professionals meotona kosa makautethia ukaweta mathina maku na etha wene kulo kwenda kulia ile itatoka enda mwitana niona ambayo tomani mukube mwakulia ndo no manata skalwa kwa wi uluka na wende nengo kuelezea namba 6 sia simu yule teba studio pebina muno kosa kuma tukunia baadaye okay tumaguide na alame kwenda kutubikia tena masibitali maitu okay alame umwe masaku taunene tinda masaku mlolongo tinonge we tala tinonge matu tubingwa wote barubise mumbesi already yenena kwa mabundi maitu tubingwa mali tiulwa kwa Equity Bank first floor na nitukite kila pandu okay that's good news now mawona ni masukali kindu kimwe blood vision no tambi yoba mundu adio koma kumanga kile binda frequent urination kithia mundu every time we kalango ziwe ai nitamathela wibika ingo ziwe mbona indumi twengi mbona maina thela wibika inge kitandani uona mundu more than 4 times and you're very comfortable na mundu zwe nandeza kwa satua na we ewe sawa ende asuni mawona ni makana binani wambia kwa aume sukali we effect mbige muno nundu yukindu kila ki affect wa kindu kimwe ni circulation yenda kame na kiamba kwa battery low tukanene akimwe nonge okay so battery ni adala chao onawekia battery wa charge uswa within datika sia utala ni yako na zero kwanza tunaizi kati leka hizi mudhie chao zione na ume nimesikila na weta so now those are some of the effects ingini kuona blood vision ukethia waisya mwithukisya uona ndweli atatu mabyata maili anedwe kila kindu ngwene ndinesa we kidho kathamba medho kethia eni mwana titagona ndinesa indi mwana itanina problem what is not happening could be the signs of diabetes okay mawona ni maingi saingi kuwa bina uidela ukethia mundu ila wate mwanenza you wina craving sia sugary things you're always craving for sugary things duenda siendwila le alkaline food uenda siendwila siemoyo every time kwanza wekalanga wewe mino withi ukapawa soda ukanywa wekalanga wewe ai ekanozeki bro wende na ilinzi ya zima mwana wende na iso obisia isanduku na tuitene muno tuyendo kutwa stoteni okay now look here kwa siana nini nyero nene na parents siana nini kwa tawani diabetes my friend we are living in a very different days mawau ate ne mazo shitia wanandu walako umundu umena kila mundu siana nini siana sukali thi kiwango kiana hata kingi pyu hamuika mena sukali yes niki nungu they are consuming highly processed foods which are being converted into sugar na mwindu na bandu bakuya chao ya sukari ya uyenda kameni okila waya niki why are you punishing why are you threatening your child pandu bakuikulia mwana oye mwana liuniki uyoza kiboko lazima ukule kanaka sana sema tukwa yendo ya imagine bani dhowete kila kindu fridge usie siendu wait a minute before you tell us about your fridge nundu idite yako ata fridge nundu na kwamba kuzuane kila kitu meta mwana utaenda kuyani chao sianda ina any need ya starvation mwana nde ku need ku starve starvation ni wile kalianza let me ask you Betty na mwedhukese wa Mutongo TV ukatwa ng'ombe kithekani kaya numyo ba munuka ndikaya neki ai numila ni kwata wa mjingu ikumania nekile nithona gwe bale kuma nithisa kana ndisa niki ndo ni gwe wanza thank you
onebunye wona yesilia munuka ikakata ikauma na wame twake nguni ithi nywa kimu paisu no ng'ombe ikalasimithwa kuyaliu mundu ni natural no kwatia kana kaka kukata ya utozete munziwe asi mama tukwa nitisi mwina miaka binini okay lakini hii mbio hii mwina zosi ya kuyasiana nito no mutu ababuku nundu akana kana to mutu mbesa mbingi na yuba andu bamusiye kule kila kitu mwana utenda kuthani chao mwana mwale uneki mwana mukuthuita ma chips nundu wewe wina mbesa muno yani fridge ya kuyusie soda cia kilalangi nundu wewe nuna kwatie kawela kewe wangili 50 muthia mwai na wendo twone thiondu maisha maendeiye duma kanisa nutesilita bandu gowe mwana siendu yuma sianda i develop mathina ngima gut problem complications bingi digestive system either compromised sukali uyambia kwetha wasted thin wa chau kana kaithio thima kaithio wa sukali top notch unyitu wa sukulu nikabaluka kana kina ki mwana ena I mean it's a long journey siendu itu isomithia tukamina ba siana nini nisiku affect wa yes nikinundu wa lifestyle nitu utethia say yes that's why we are here nature vital tuiba tu ime mundu no kwatia andu ala mena thina tio sukali we woka andu ala mena thina sukali twenda na ciana sinu cito high blood pressure kana hypertension okay sindu ini ciani gwe ni mundu na mwana inya kana mundu na mwitu inya nituka ilengi katika program ila yati no tienda ka recap na tuiminukila kinuki tumutabia ati sukali ni muthuku na nutuma andu mathi ebinda zothite ebiku okay sukali wona wa thea waito kwa ni stroke waito kunwa stroke pa imwe ukona munuko wa bindu ko umaba uko kaba okay yani kuna salute imwe ka wona mundu that means why mo kwatikana tene why kana wo ibinda ya saka no mawana ndio ndimedha maana ngwa lakini maigino are you getting the point nangi maenda ko ithugeze matakitari ndu kala mundu ndakitari kivyake that's why mundu wani mutwe ukuthia kwa painkiller na naise mundu ina painkiller kiechoni Either unenge nda wesu ni ndakitali dina kolota ndeke. Either nda wesu unenge ndakitali di wiki echoni suti ndawa painkiller tindawa. Painkiller is not made to cure anything, any disease whatsoever. Okay? Paingwa na waita wa painkiller duniani. It is just ni kindu cha ku switch off message ile siku na sia pere chali kibandu. Nikenda chali kikala mwi kala kiti chali kikala mwi lakini nduka amane. Dina bala umite. But now let's be practical. Ti yandu. Na tuimana kana me notice oma na ndina muyungu wa kwikala musia yese wa Mutongo TV mwe usuwi na gwa nigwo wina gwa ndwi bandu bangi wi na ndwi bandu bangi ukadi wona wa makore asoili masia usipo ziba ufa utajenga ukuta bandu pa kwisa kwiyetelia kiboyi ukila tenne wose muwa kuchau atwa ni ugarimu mbeza sianata andu ange menda ku save silingi maana ele magazo to 200 maana ele kana ngili miongo ele nithukizie mundu one na time cia mu wake no thine cha vaito ukathimwa na kuthimwa ni mana wewe hizo na sukali kwito tuthima mana kila kendo ikule kila kitu masukali tuthima ndakamene chao nundu sukali ustoya wanthino chao ndakamene tipo tuwetie nicho wona weka okay ndo kanini katebala kai tuise kanaye sukali level cia kuwi ubikite ba kana ba store eti wezukali makunia 100 hivi haya makunia miongweli na haya makunia miongweli kana 15 na ngiti wiki yeba yutambio mandai sukali uto unya ba teori basi hata nundu beke kita wa insulin resistance okay insulin resistance ni bala mwe wambia ku resist chao sukali nwoka muno okay so take that in ebinda ni kunene amaundwa okubi uka amuka ukite nature vital nature vital withia ataalamu professionals clinical officers qualified nurses and all they certified by the government of Kenya all nature vital ne certified ku offer the alternative medicine natural medicine na kwa ndo alama tuliwete yambe disima yese kana gitu kimiando mete sio ni mete kimawa andu amambo we ito ambo andu amambo we mwina mote wachalia chaiduo tinengana mite ithitu diliana ndawa mwene na wasitutuma sianthia China na nthia India isi ito the TCM traditional Chinese medicine ni ndawa iderive to kana sumetwe dinwa nature the source is nature either mite matu stem matunda mei yani simusia muthemba wiba mungu kila kindu chuo mthenga ya nengie mundu solution kuma from the nature okay so woka kwitu tunenga ndawa
lakini ndawa natural tuyo kimya muti tuikwa thio thowe kiwo ba yo twete uso bai unywe na kila kingu ithuka bicha utwete zo batu kwikie ndine tulisene na sim how they effective they are we know how they work we have used them ndumite ndawa cia nature vital that's why every day wamba na nina energy siendwe kelitu and on the all our staff all of them they can tell you ukama kule mudhuko number 1 makuya nenda kitali niki nundu I am a great consumer of our medicine ila na mania siri ya kwekala rayo sisi ya mwi wako niki ndau no with we very effective andalamu inasiagia muzita mitambuko andalamu ina mawonzu mamwi andalamu paralyze ye mwi andalamu ina mamutha munzu andalamu mao mena thina andalamu ina gouts andalamu umemia andalamu ngo wa kwa yendi amuka ukite nature vital na etha ndobika andola menungune tuko manie nungune wakeli ukite petrol station yeta wati ulilinzi pena hall ibau tuko manie andu manungune kundu kuthithupiu si alia si ondesi yeta inyonde mundu together twina enough staff okay so we are there nature vital wellness center na pai mundu tuenda thikala na chat okay asante okay asante nana ngwani admin kana mukutabia teketha ba wakianu tuketha bandu beta wai mandi inazo kite teketha ine siatene sabana nienda ya kambu tafadhali kwanda ya ndethia ya kambu kana wandikiwa bandu so kambu be hoteli ndio likanesi agwe but it's a good all kila kitu mno tuma to change kana to avoid tuikakwata nusikale ni chao let us do alkaline food alkaline food ni chao to the 80% liula alkaline liula umamu ndani na to ya 20% acidic food ya 20% acidic food either ni tuendo ya nama either ni tuendo ya nama either ni tuendo nyoma soda maitu either no tuenda ngano isu na sinuila inge si akambania si the C20% but always make sure alkaline food nundu alkaline food a lot of fiber sorry na fiber ino itethesia digestion hukethia cells ni healthy sasio onde but the moment we kiesukali wainge bamwene kana kikoki kana acidic food inge bamwene pancreas yambia ku shut down kidneys ya affectwa kidney timbio ya affectwa niki nundu idambise cia noa bio netema nicio ciitha si andu alangi me mwisho ni munene muno okay hodo tuche no mele nimi actually kila kintu chonde ni muile mawa umeselaba ikoni ndawa yeselaba ikoni mukambe ndo manou okay nikenda we continue inengwa narrative miya kana ni wo iwe pathingo wo indumia no kwandola maiki yangai unless we wiwo mundu la wo no loto nakuona indi kana kona nena nai nigo mundu la wo no loto nakuona kuwe dai wo iwe dio kamande kuloke kata lakini etha no wau andu mabetange narrative inone eta no maudhimia ni mawau hey nakitie kwekewa ina no bongo ukanecha baito idi tuitambo asi nisa muthembo na wae mobo ingudia okay yes we mundu kulite Dr. Thingaino wo mwa Thingaine kulwa okay na kulwa kweta wani coordination ya central nervous system kana brain circulation thina problem ito tumita ila uona circulation ya brain blood circulation yetha ina effect kana yetha ina any problem kana yetha ite okay nundu wanda kama kwitha ina kiko inenga mwe kindu kita lack of motion balance akili iba thukanyo na mwi withia mwi nuto nothi andalama kitha waingali mabina maingi withia mwi wendi wigwo kana akili yatiwa bale kana akili ya thimbe na mwi wati wetina ko ibidi kindu kimwe chetele kila kingine kana mokele kata maendanye ikwa na cia thelanga ndatuika tandu kalanga tunandadega ile wisongia monde ni kana utabia bala mokwati kana ngea kule budivi ndagitali ni twa Morris na nako mato mwingi ni amoka kwa acha ndio mwane moto mwingi kindly advice ya kazi ni muitali lipoma yes paingo utaitate onduka na sio tuwe makuita nundu silikani tunengeta license ya kuita tungo bandu twiki ando mando ukatuina words sio okay but now mau alangi onde ukanecha baito tuibisungia makuli makathela ni tuita mau masukali ni tuita pressure sinule sito mitambuko ni tuita allergies yes
nitu itama uma siana thi ando fertility issues yes ando mundu takwata mwana desithi na nichao no ku balance hormones okay ku all these issues and many others diseases we are there for you uka Nature Vital mulolongo ti hotel connection plaza ukabuni within dakitali no thiitwa masakuti Asante House building amuka uni ukite masaku ekakwikalanga chalia mwi Asante House right opposite Suso Center tukwate na petrol station ya Total okay ogo junction ya kuthi Momboni tala twibawa bituka soko ya Mboka Malikiti bituka kanisa wa ABC right opposite Pefa Church wana Nature Vital Wellness Center yeba ukanuko itwa uni Matutu Cooperative Bank MB Plaza that is Matu Business Plaza tiyulua bengi wa cooperative second floor ku andolame matuma withi luko mwingi Garissa Kiritire and everywhere moya ukai uni Matutu komaniepo matuko kenda mwai uotu endete tukabingwa hospitali witu officially wote okay ku na kwata kambu together ba so wote tukite matuko asu kambu together Saturday ukite ita wa Sindamo Hotel Lodge yo together kampuga na makambo na mawithi luko tuko manibu kwa wingi pi kuma kwa cha saile together ba lakini mwakeli together nungune ulelenzi petrol station gaida mwathima na mwitha na kiweo kisio. Asante. Thank you. Ni muvyo wono musiaisi ya Mutongo TV ni kwa tani wabikiana osoma kendo na kila wachi umangu likanya twithava kwambia saile tukethia aba kwambia saile yuko songo unambe tuyo manithia yolua wima waku wamwe ni muvyo ndo kwatiana na ito ni na Dr. Simon Kitusawa wa Nature Vital Wellness Center tuko manengi wa jumwa inaitwa Betty wa Mwanya. Inu ni Mutongo TV.